Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mande Bapak Ibu peserta tadarus yang saya muliakan, adalah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan tadarus kita pada pagi hari ini. Salawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mande Bapak Ibu dan semuanya, kita lanjutkan tadarus kita pagi ini membaca juz 26 halaman 502 surat Al-Ahqaf ayat 33. Baiklah, karena Mande Tati tadi kurang sehat, hanya menyimak saja, saya yang memulai dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadza wa ma'wakumun naru wa ma lakum min nasir. Dzalikum bi annakum اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ولا هم يستعتبون. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني
min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawati lahum syirku fis samawati tuni bi kitabim min qabli hadza aw asaratim min ilmin in kuntum shadiqin. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا
عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Wala panjang فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك
خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا. Itu udah ada wakaf nggak di Al-Quran Ibu? Ada wakaf Enggak. qala? Enggak. Ada? Nggak ada? Enggak. Ya. Mulai aja dari mana? Ya kalau di sini ada wakaf nggak perlu diulang, langsung aja ini wakaf. Oh, enggak ada wakafnya. Inni akhafu alaikum azabu yaumin azim. Azaba, bukan azabu ya Bu. Coba ulang lagi Bu. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Ya, Ibu Erni suaranya kan pendek ya. Ya. Jangan disambung-sambung suaranya ya. Sehabisnya aja. Ya, seandainya fa'tina bima ta'iduna. Soalnya salah besar kalau menyambung-nyambung napas ya. Oke. Diulang lagi nggak, Bu? Ya terusin aja dulu yang untuk yang seterusnya gitu. Oh, qala innamal ilmu indallah. Kalau kayak gini dari mana mulainya, Bu? Terusin aja Bu. Wa aballi'ukum Wa uballi'ukum ma ursiltu bih. Wala dari wa maulang. Ma ursiltu bihi walakinni awakum qauman tajhalun. Walamma ra'auhu ridom ya. Falamma ra'auhu aridom
bila audiyatihim. Mustaqo itu qaf besar ya, jangan tak, tapi taqo ada qalaqalannya. Falamma ra'auhu aridam mustaqbila audiyatihim. Qalu hadza aridum mumtiruna bal huwa mastajaltum bihi rihum fiha. Rinya panjang ya. Masta'jaltum bih. Boleh berhenti di situ. Kalau di sini ada wakafnya di Al-Qur'an ini. Ada. Terus lanjutkan rihun ya Bu. Ya, coba diulang lagi dari bal huwa Bal huwa mastajaltum rihum fiha azabun alim tudammiru kulla syai'im bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa ya fa asbahu asbahu kecil ya Bu. Fa asbahu jangan bahu tapi bahu di tengah-tengah tenggorokan. fa asbahu la Belum, yura belum Bu, jangan bahu tapi bahu. bahu Hahihu bahu bahu. wa asbahu la yura illa masakinuhum. Ya, masanya kelewat panjangnya 2 harakat itu cuma sedikit ya. Illa masakinuhum. 2 ketukan aja. Ya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Kazalika najzil Kazalika najzil qaumal mujrimin. Walaqad makkannahum fima immakkannakum fihi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidah idatan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'in iz kanu yajhadun. Kanu la. Kanu yajhaduna bi ayatillahi wa haqa bihim ma kanu bi Terusin. yastahzi. Bukan, ulang lagi. Wa haqa bihim sampai ayat sampai enggak suara Ibu? Gitu. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Walaqad dipantulkan lembut aja ya. Walaqad jangan terlalu ditekan. Oh ya. Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wa sarrafnal ayati la'allahum
yarji'un. Falaula nasarahumul lazina takhazu min dunillahi qurbanan alihah Terusin. min Bolu. dunillahi Diulang, Ibu. qurban Ibu, apa itu tidak perlu diulang. Langsungkan aja. Bal oh, dolu. Di sini udah ada wakaf. Ballu anhum wa zalika ifkuhum wa makanu yaftarun. Zalnya itu Bu, kita harus ada perubahan di sini Bu. Zalnya Zal itu itu kan dibaca Ya. ya, Bu. Zal. Ya. Sering kebanyakan masih banyak yang baca zal itu kalau terlalu keras. Ya, zal itu lembut. Za, nuzuru, Nah, jangan nuzuru ya, jangan lari ke zai. Ya. akhozu. Jadi Waza, tadi maaf ya, tadi Ya, maaf. bagus Bunda. Harus begitu. ya, wadzalika, jangan waza ya. Kalau waza jadinya zai, Nah, bertukar artinya juga ya, Bu. Ya iya. dilatih-latih ya membaca huruf za sama sa itu sama, makharijul hurufnya sama-sama di ujung gigi dan lidah ya. Za, sa. Jadi jangan keras. Kalau keras larinya, kalau sa larinya kalau keras ke sin. Kalau za larinya kalau keras larinya ke zai gitu. Jadi jangan keras membaca zal. Juga membaca ha kecil gitu. Ha di tengah-tengah tenggorokan, jangan ha. Kalau ha, ya kebanyakan masih belum bisa kerubah sama ibu gitu ya. Tadi udah dibilangin dari ha kecil, ahko, jangan ahka gitu, ahko. Tapi ha kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Him, jangan him gitu ya. Kalau him artinya juga salah gitu ya. Jadi dilatih-latih membaca ha gitu, membaca ain nggak boleh a tapi a, nggak boleh a. Rabbil alamin, jangan rabbil alamin salah gitu ya. Jadi membaca huruf yang harus diperketat ya Bu ya. Makasih ya Bun. Ya, silakan Andung. Iya Andung. Andung ya. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila sariqim mustaqim. Tori ya, bukan sorry tapi tori. Ulang lagi dari wa ila tariqim mustaqim. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min azabin alim wa man la yujib
Wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizi Jizil. falaysa bimu'jizin fil Jangan jizin ya, tapi jizil disamarkan kefa. Dengung ya, jizil jangan ditekankan nun ya, tapi disamarkan kefa. Jizil fa. falaysa bimu'jizin fil ardi walaysa lahu min duni walaysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal ard khalaqas samawati wal arda wa lahum khalaqas samawati wal arda wa lahum ya Mana walahum walam ya, Iya. walam ya, iya. khalaqas samawati wal arda walam ya'yi bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyi ala Biqadirin ala an yuhyiyal mauta. biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar alaysa hadza bil haqq. Ditahan dulu ya, doang ya, soalnya qafnya bertasdid ya. Bil haqq. Ditahan dulu, kalau bil haqq langsung jadi hilang tasdidnya. Bil haqq. Alaysa hadza bil haqq. Nah, gitu. Ya. Qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun fasbir kama sabara ulul azmin Azmi minal. fasbir kama sabara ulul azmin minar Bukan azmim ya, mimnya tidak tanwin ya, minal. fasbir kama sabara ulul azmin minar rusuli Belum. Jangan mim juga ya, tapi mi aja. Kalau mim itu dua, kasrohnya satu ya. Azmi minal. Azmi minal. fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atam min nahar. Tuh, masih ngambil napas ya, nggak boleh ya. Sampai illa aja boleh berhenti ya. Lam yalbasu illa. Bagus berhenti di situ. Ulang lagi dari lam yalbasu. Ya, Dari jangan lam yalbasu atau ka'annahum, Bu Guru? apanya? Ulangnya dari mana? Dari lam yalbasu tadinya ya, kalau mau ini jangan diteruskan soalnya suara Andong udah mepet banget, diberhenti di lam yalbasu illa.
Boleh berhenti di ila itu bagus berhenti ya. Ulang dari yalbasu. Jadi jangan disambung juga kalau suaranya udah habis. Ulang lagi dari lam yalbasu, sambung sampai nahar. Lam yalbasu illa sa'atam min nahar balagum fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Ngos-ngos Bu Guru. Iya, suaranya pendek. Ya, ambil napas dulu ya. Kalau suara pendek itu ambil napas dulu, jangan langsung. Kalau langsung ya tambah pendek suaranya. Ambil ke hidung gitu, ditahan sebentar gitu. Keluarin dikit-dikit. Ya, belajar ya, biar Ya. suaranya panjang. Ya, Ya, silakan. latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا Parut langsung ya, jangan parut. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يشرب الله الناس أمثالهم. Pot yang mati ya, bukan yas, bukan sot, tapi ribullah. Ulang lagi, Pak. Kadzalika yadribullahu linnasi amthalahum wa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab hatta idza athkhantumu hatta idza athkhantumuhum fasuddul wathaqaba imma manna fa imma manam fa imma mannam ba'du wa imma fidaan hatta tadu'al harbu awzaraha dzalik Teruskan. dzalika walau Terus Jasmiroza walau yasha'ullahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم lembutkan tanya. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. Coba diulang lagi tasbih. Tadi mirip dibaca mirwab ya. Coba ulang lagi deh. Ayat berapa itu? Ya, yang barusan diulang tadi soalnya mirip bihi, mirwab bukan mirip ya. Yang tadi yang ayat 14. 14. 14. 14. 14. Ya, 14. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من أسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن لعنهم الله. Kemana itu? Saya yang salah apa? Bahasa baris ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzi la'anahumullah. Nanya ketinggalan mandek. Ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubi
أقفالها Ulubin tanwin kopanya. أم على قلوب أو أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم Ya, ولو Sudah نشاء. habis. Sudah habis Oke. kan. Barakallah. Balik mana nanti? ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول Ya, mana والله nanti? Maaf. Hah? Jangan wala ta sampai ke tengah-tengah tenggorokan ya. Jangan wala lam. ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ونبلو أخباركم Akhbarakum ditebalkan rohnya. Akhbarakum ditebalkan rohnya ya. Nanti coba ulang lagi nanti. ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى
من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. Itu dapatnya. Tunya tidak panjang tunya. وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. Bisa lanjut aja ya. Matikan hanya baru matikan wawunya. Walahu. Sedikit aja wawunya. Walahu. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum in yas'alkumuha fayuhfikum tabghalu wa yukhrij adghanakum. Coba ulang lagi nanti di fayuh fikum. Ya, yang mana tuh? Di ulang boleh ulang Iya. Fayuh fikum tabghalu wa yukhrij adghanakum. Jangan dipantulkan buatnya ya. Adghanakum tebal tapi nggak boleh mantul ya. Oh ya. Fayuh fikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Masih mantul. Jangan tapi di dalam aja. Adghanakum. Jangan dilepas gitu. Kalau dilepas mantul dia. Adghanakum. ويحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا
أمثالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Fatananya banyak inna fatahna. Oh ya. Inna fatahna laka fataham mubina. Ya jangan fataham ya, fataham jadi mantul tanya fatham. Inna fatahna laka fatham Ya, ulang lagi, mubina. lakonya koknya kecil, tipiskan, jangan lako tapi laka, tipis. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddam. Fataranya tidak tasdid ya, liyaghfira lakallah. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffira anhum sayyi'atihim wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billah wal musyrikati dhannina billahi dhannas saw' alaihim da'iratus saw' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wasa'at masira. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu azizan hakima. Inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nazira. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu
وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعوا
bal kanu la yafqahuna illa qalila. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس تقاتلونهم أو يسلمون Coba ulang lagi deh, Bu. فإن Bu, تطيع Bu, jangan cepat-cepat ya, Bu. Coba ila yang mana? Ya. Coba ulang dari ila qaumin. Coba ulang dari ila qaumin. Ila qaumin uli U-nya tidak panjang ya, Bu. ba'sin Ibu, U-nya tidak panjang ya, Bu. Uli Oh, ulinya nggak panjang. Oh, tidak iya. panjang U-nya, kan wawunya Ila qaumin uli ba'sin syadid. Udah benar? Ya, benar, tapi teruskan ya, Bu. Jangan berhenti di situ. Oh, iya. Oh, iya. Uli ba'sin syadidil tuqatlimun fa in Putus-putus kayaknya ya. Tilu nahumnya nggak kedengaran atau selimun aja. Oh gitu. Apa aku pindah aja? Sebentar. Iya, nggak kedengaran tuh Pindah. tilu nahumnya nggak kedengaran. Sebentar. Selimun Aku aja. pindah ya. Oh iya. Kalau nggak off cam lebih bagus banget, Bu. Tapi terputus-putusnya juga karena suaranya pendek-pendek dipaksakan, itu yang kurang nyaman didengarnya. Iya. Uh-uh. Udah Bu Irni. Kalau bisa ya ngajinya di depan jendela gitu ya, supaya nggak terhalang dengan sinyal gitu. Dekat jendela. Jangan jauh dari jendela kalau bisa. Kemana Bu? Ya. Ya, terus Bu. Wa in ya. Kayaknya Coba ada dua. ulang lagi uli baksin syadi, coba ulang lagi Bu. Kayaknya nggak sempurna tadi kedengarannya. Coba uli baksin. Aku matiin ini. Dari mana, Bun? Di uli yang paling kiri baris atas. Uli baksin. Paling kiri, paling atas, baris paling atas. Kan Ibu masih baru mulai. Iya. Uli syadidin tuqatilunahum au yuslimun. Fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaitum min qablu yu'azzibkum azaban alima. Laisa alau
maharajun Tipiskan lamnya ya Bu. Laisa haraj alal. Tipiskan lamnya alal. Alal. alal Alal ya. laisa alal maharaju wala alal haraj alal haraju wala apa Dari wala oh wala alal haraju wala alal maridi haraj wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa may yatawalla yu'azzibhu azaban alima. Yu'adzib dipansukan banyak ya Bu. Yu'adzibhu azab. Zalnya harus lembut lagi, jangan azal lagi ya. Azaban alima. Ya huruf-huruf yang kalau katakan ada 5 qaf, ba, jim, dal ya. Yang diringankan itu jim dan ba dan ta. Dan jim, ba dan dal itu lembut ringan gitu, jangan terlalu tertekan jadinya keras. Yang keras itu cuma qaf dan to ya, 2 itu yang tebal yang keras gitu ya. Tapi kalau yang 3-nya diringankan ya. Tapi ada kala-kalanya, tadi Ibu nggak ada kala-kalanya, sebagian ada, sebagiannya. Yu'adzib, pantulkan yu'adzibhu azaban alima. Jangan yu'adzib, jangan tertekan ya. Yu'adzib ringan aja. Ulang lagi dari wa may ya. Tawalla yu'adzibhu. Benar nggak Bunda? Ya. Wa may yatawalla. Ya. Ya, terus Bu. Wa may yatawalla yu'adzibhu azaban alima. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yuba'i'unaka ya Yubayi'u ya, jelaskan ya-nya. laqad radiyallahu laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubadi'unaka tahtas syajarati fa'alim. Coba ulang dari yubayi, jangan ya ya, jelaskan ya kasrahnya ya Bu. Yubayi. Ulang cari dari yuba Bu. Iz yubayi'unaka tahtas syajarati fa'alima ma fi qulubihim fi qulubihim dari ma ulangnya Bu. Tinggalan satu. Ma fi qulubihim wa anzalas sakinata alaihim wa asabahum fathama ghanima katsiratan ya'khuzunaha wa kana Allahu azizan hakima. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khuzunaha fa'ajjala lakum hazihi wa kaffa aydiyan nas
Wakaffa aidiyan nasi angkum. Gimana Bu? Ya, terus Bu. Wakaffa aidiyan nasi angkum walitakuna ayatan lil mu'minin wayahdiyakum siratam mustaqima wa ukhra lam taqdiru alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbara summa la yajiduna waliyan wala nasira. Sunnatallahil lati qad khalat min qabl walan tajidal dila. Bunda boleh nggak diikutin dengan kakak saya? Dilanjutkan. Jangan yang dulu terakhir, karena ada yang belum dapat ya. Ibu Magdalena juga tadi belum dapat. yang terakhir dulu ya, yang terakhir aja ya habis Bu Magdalena. Ya, Bunda. Habis Oke. Ibu Imarianis yang terakhir. Ya nanti yang terakhir habis yang terakhir ya. Soalnya orang Iya. belum Oke. kebagian. Oke, Bunda. Ya silakan Nandung. Buka mic-nya. Wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Ya, Makkah. Andung, jangan wa aidiyakum jangan lagi itu izhar, harus jelas ya. Anhum nggak boleh tertahan, harus jelas nun matinya, nggak ada samaran ke h ya. Coba ulang lagi dari wa aidiyakum anhum, nggak boleh tertahan di annya. Wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an azfarakum alaihim. Ya, di batok. Kolak-kolaknya hilang. Coba ulang lagi, Andung, sekali lagi. Wa aidiyakum anhum, humnya dengung ya. Anhum bi batni Makkah. Bi aydiyakum anhum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah. Nggak ada pantulan toanya Mandung. Bibat mati total ya. Bibat to. Pantulkan toanya. Itu kan huruf qalqalah. Wa aydiyakum anhum bi batni Makkah. Bi batni Makkah. Bibat to. Nimak kata. Coba pelan-pelan ulang sekali lagi. Wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an azfarakum alaihim. Wa kana Allahu bima ta'maluna basir. Itu nggak boleh dimatikan ya. Fathatain ya, huruf yang fathatain kalau kita berhenti panjang dua harokat itu namanya mad iwad ya. Kecuali ta marbutah yang nggak boleh dipanjangkan baru dimatikan. Selain dari ta marbutah dipanjangkan dua harokat kalau kita berwaqaf. Coba lagi dari belakang. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira.
humul ladzina kafaru wa saddukum anil masjidil haram wal hadya ma'kufan an yablugha muhillah. Mahil, bukan muhil ya. Ulang dari walhad ya ma'kufan. Jangan tertahan di fan, tidak ada dengung. Ya. Jangan lama-lama di fatnya berarti. Coba ulang lagi deh. Walhad ya. Wal hadya ma'kufan an Itu yang nggak boleh pan. Tidak boleh dengung di situ, tidak boleh tertahan lama. Ma'kufan ay. Udah ditanwinkan, udah langsung diangkat. Jangan lama-lama fan. Nggak boleh lama-lama di situ. wal hadya ma'kufan an yablugha muhillah. Mahil, bukan muhil. Udah 2 kali muhil. Wal hadya ma'kufan an yablugha mahillah. Ya. Walau la rijalum mu'minuna wa nisa'um mu'minatul lam ta'lamuhum tata'uhum fatusibakum. U-nya panjang ya, Andung ya. Ulang lagi dari lam ta'lamuhum an tata'uhum. Lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratum bi ghairi ilm liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha lau tazayyalu la'azzabna alladhina kafaru minhum adaban alima. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية hamiyatal jahiliyati fa anzalallahu sakinatahu ala rasul. Jangan rasul, lam sama ha dia bergabung, tidak boleh diambil satu aja ya. Rasulih. Begitu berarti. Ulang lagi dari Allah dari rasul. dari Allah ya. Ya. Ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa jangan kalimatal, lamnya kan nggak ada itu ya. Itu kalimatat dari wa alzamahum deh, ulang deh. Wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Laqad sadaqallah. Sodnya ditebalkan dengan sa, tapi so itu sod ya. Kalau huruf sod tebal, huruf sin tipis. Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq
latadkhilunna La tadkhulun. ya. Mata nih gimana nih Bu Guru? Latadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin Teruskan. Kalau nggak sampai ya udah ulang dari wa muqassiri. la takhafu fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fatham qariba huwallazi arsala rasulahu bil huda Bunyinya panjang. huwallazi arsala rasulahu bil Bunyinya huda panjang dulu. Arsala rasulahu, kan domahnya kebalik dipanjangkan. huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul azim. Bismillah. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtawuna fadlan minallahi wa ridwanan simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja sat'ahu fa'adzarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu zurra liyaghiza bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih
La tuqad. Di mana? La tuqaddimu. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajhar Kalau adik Desmiroza ya. Kalau mau berjanji itu jangan dimatikan rohnya, dipanjangkan rohnya. Wala tajharu. Sebenarnya waharulah ya, dari situ berhenti harusnya gitu. Tapi kalau memang nggak sampai, jangan dimatikan rohnya, tapi dipanjangkan. Iya. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillah au aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم hanya dua H besar, satu H kecil. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله خير إن الله غفور رحيم
أموالهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Ya. Bismillah. Saya Bu. Bu Ardalena dulu. Oh, belum Ya. saya. Duluan Bu Marianis ya? Ya udah silakan. Iya. Belum Ibu Madalena belum Bu. Tadi Madalena udah duluan, kemudian Ibu Sani. Ya, Bu terakhir Ardalena Ibu duluan. Ima Meris. Ya. Ardalena. Silakan. Setelah Ibu Ardalena, Silakan. Ibu Sanis, Sasni, dan kemudian baru Ibu Marianas yang terakhir ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqalal kafiruna hadza syai'un ajib أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ Tebalkan Bu Ardalena ya. Tebalkan ro, jangan ra tapi roja. ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلح نضيد. Coba ulang lagi deh. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد
قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بالقلب منيب. Coba diulang lagi Sasmi. Wajah adil bukan wajah albil ya. Coba lagi. Man khasyiyar-rahmana bil-ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Ya, Bu Imanis, buka kameranya bisa. Fakam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum yatasan fanaqabu Bapak bukan lihat bapak siang. batasan fanaqabu fil bilad hal mim mahis inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Sujud sajadah, Bu? Enggak ada di sini. Sajadah wajib. Sujud tuh enggak pakai sujud sajadah enggak ya? Ya biasanya kalau ada di tayangkan ininya apa tuh, tapi sini nggak ada. Terus saja ada menara masjid ya? Enggak ya?
biasanya di situ itu, kalau nggak ada ya nggak usah. Wastami' yauma yunadil munadi min Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib yauma yasma'una as-sayhata yauma yasma'una as-sayhata bil haqq dzalika yaumul khuruj inna nahnu nuhyil wa numitu wa ilainal masir yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasrun alaina yasir nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta alaihim bijabbar fadzakir bil qur'ani man yakhafu wa'id Bismillahirrahmanirrahim Wazzariyati zarwa Falhamilati wiqra Faljariyati yusra Falmuqassimati amra Innama tu'aduna lasadiq wa inna din. Bukolahnya, Bu. Iya, coba yang lagi. mana? Innama tu'aduna lasadiq wa inna dina lawaqi'. Ya, untuk terakhir kakaknya Ibu Erni Yunus tadi masih ada? Ibu Erni? Ibu Erni Yunus masih ada? Ada. Ada, ya silakan Bu. Wassama'i dzatil khuluq. Innakum lafi Ulang lagi Bu. Wassama'i dzatil Hubuk. Wassama'i dzatil khuluq. Tidak panjang buknya Ibu. Innakum lafi Bu, jangan cepat-cepat ya Bu. Buknya tidak panjang Bu. Bu. Ya. Innakum lafi Bu. qaulin Dengerin dulu, Bu. Dengerin dulu. Ibu, dengerin dulu. Masya Allah. Halo, Bu. Halo, Bu. Direm, Bu. Direm. Ibu, didengarin dulu ya Bu. Jangan cepat-cepat dengerin. Wassamatil hubuk. Enggak panjang buknya ya. Hubuk itu aja. Coba ulang lagi dari awal Bu. Oh iya. Wassama'i dzatil hubuk. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Yufaku anhu man ufik. Tidak. Ufik. Punya tidak panjang. Coba ulang lagi Bu dari Punya tidak panjang. Yufaku anhu man ufik. Yufaku an. Coba lagi jangan tertahan di kunya ya Bu. Yufaku an. Yufaku anhu man ufik. Ufik tipiskan Ibu. Ufik jangan ufik kok. Jangan kaf besar itu kaf kecil ya. Yufaku anhu man ufik. Yufaku anhu man ufik. Kutilal kharraf.
Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun yas'aluna ayyana yaumiddin yas'aluna ayyana yaumuddin yaumahum 'alan nari yuftanun Zuku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbahum Itu dhamma ya Bu sebelumnya. akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahza'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatul lil mutinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tanfiqun Hal ataka hadisu dhaifim Ibrahim al-mukramin إذ دخلوا عليه وقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين وقربه bi'ijlin dhamma itu tanwin lamnya ulang lagi Faragha ila ahlihi Gha-nya tidak panjang ya Bu. Faragha ila Faragha ila ahlihi faja'a bi'izlin samin فقربه إليهم قال ألا تأكلون وأوجس منهم خيفة قالوا Coba lagi Bu. Fa'awjasa minhum khifah. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم Diulang lagi Bu. وبشروه بغلام عليم وأقبلت Pelan-pelan Bu. Wa'aqbalatin amra'atuhu Ibu nggak ada amnya Ibu. Fa'aqbalatim ra'atuhu
فأقبلت امرأته في سرة سقطت وجهها وقالت عجوز عقيم. Ulang lagi dari fi sarwatin fasakkat. في صرة فسقت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Sudah selesai tadarus kita pada pagi hari ini. Siapa yang mau membaca doa khitmil Quran? Udah gantian ya. Coba deh Ardalena deh, Bu Ardalena silakan. Kalau ada tips sedikit, kapan kita bicarakan, Ibu? Masih belum pelajaran. Boleh habis ini. Oke. Ya, silakan Bu Ardalena tutup dulu dengan doa khitmil Quran. Allahumma arhamni bi Allahumma ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu li imaman. Bu Ardalena, ini semua ya karena kita kan bersama gitu ya. Kalau ni untuk sendiri ya, kalau kita bersama semua ya. Allahumma rahmna Quran waj'alhu lana, semuanya ya, jangan ni, kalau ni itu untuk sendiri ya. Coba ulang lagi deh Bu. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Belajar Bu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Langsung doanya Bu Imarianis, artinya gitu. Kak mic-nya Bu Imarianis. Ya. Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu, terima kasih semuanya Ibu-ibu. Silakan Mande kalau mau ada yang dibincangkan.